tore warikia kumeithio ni muthomi wa mohoro witagwo wa Kamumena John Moni ati muthenyo ira kwa ina ngucanio rito gatagati ka kirabu kia Liverpool the Reds magitongorio ni Jurgen Klopp kuna mathaka thini wa finals cia Champions League magithaka na kirabu kia Real Madrid matongorio ni Zinedine Zidane kuria Liverpool marakurio makihoto bao 3-1 ni kirabu kia Real Madrid bao cia kirabu kia Real Madrid cirafungirwo ni muthaki witagwo Karim Benzema bao iria kuringana na ni na kuringana na andu aingi maugite bao ira korirwo tumwo kana irafungirwo kuhitukira mahitia ma goalkeeper wa kirabu kia Real Madrid witagwo Loris Van Karius na wa kuma bururi wa Germany kana ni German professional footballer ule ratumire bao ino ekore ifungwo ni Karim Benzema ona ukirio gwo muthaki wa bururi wa Africa wa kuma kule mwena wa Senegal Dakar witagwo Sadio Mane ni arakorirwo gicokia kiuria kiu na arakorwo gifungira bao kirabu kia Liverpool na tugikiuga ni ya kusitiri fedheha ona gutuika marahotirwo bao 3-1 bao ya kere irafungirwo muthaki tukimwita super substitute athakagira kabesha kirabu-ini gia Tottenham Hotspur witagwo Gareth Bale irafungire bao yake dakika 54 na arakorwo gifunga bao ya keri kana arafunga bao igiri muthenyo ira kirabu kia Real Madrid magithaka na Liverpool one kuga ati coaches wa kirabu kia Liverpool witagwo Jurgen Klopp akoretwo akihotwo finals ithathatu he maita mugwanja maria akoretwo agithaka thino finals maita matatu akihotwo agithaka agitongoria kirabu kia Borussia Dortmund na maita matatu ni ahotetwo agithaka na kirabu giki kia Liverpool the Reds rita ria mbere kuhota kana thino maita macio mugwanja ahotire final imwe tu iria thaka gikombe kitagwo DFB Pokal agithaka na kirabu kia Borussia Dortmund ile mwaka wa 2012 nake coaches wa kirabu kia Real Madrid witagwo Zinedine Zidane aigirite category-ini ya makoches okrikani andikithirie history ni ndu wakota ikombe gia Champions League maita matatu kiromaniririo na agakingira thiini wa vitabu vya kubukubu hamwe na coaches watongoragia kirabu kia Liverpool coaches oyo witagwo Bob Paisley atongoragia kirabu kia Liverpool no rigana Liverpool ni yahotire kirabu kia Real Madrid mwaka wa 1981 haidio magitongorio ni Bob Paisley nake coaches uria ungi wana hota maita matatu thini wa gucunio cia Champions League ni coaches witagwo Carlo Ancelotti watongoragia kirabu kia Real Madrid Real Madrid yandikithitie history yao ikihota gucunio cia Champions League maita 13 kiromaniririo na irakorwo ikihota gikombe kia Champions League muthenya wa ira na iradikithia history goko ikihota maita matatu gikutiria karinki gikukira kia Liverpool ma goalkeepers aria mana makost kana aria mana tuma koma kihoto thini wa finals muthenya wa ira dakora ni goalkeeper cio ratongoragia wa kuma bururi wa Germany witagwo Loris Van Karius hidio ni hidi ya Champions League muthenya wa ira nake rita ria mbere riari thini wa gucanio cia League Cup manyitagirwo ni goalkeeper witagwo Simon Mignolet na rita ria keri riari thini wa gucanio cia Europa League makinyitirwo ni goalkeeper witagwo Alberto Moreno Dani Carvajal muthaki wa kirabu kia Real Madrid athakagira timu yake ya bururi ya Spain onake akuingira category nino ya muthaki witagwo Mohamed Salah ukorwo matiga ko magithaka thini wa gucanio cia World Cup ile cigakorwo cigithakirwo kuria mwena wa Russia ربحوا السله وخسروا ما فماش لا السله ولا كان فما لوريس كاريوس اش تعمل يا كاريس جول 1-0 للريال 1-0 لمدريد مش ممكن مش na hau neho gukujira mugeka wako wa kisporti hwaini wa umuthi ni ndagutengeria ri ni ngurani kama kawa Ken Maina almaarufu the boxer ndakwendithirio tuko mwega ngikwira chembe na chembe ni mkate akili ni nywele thengio muno Ken Maina almaarufu the boxer wakimwona hau ugwo ndamwona hau ugwo nindu thengio muno nindu wa report icio ciaku na hau niho twakorwo tugikirira gaturumo gaitu gikunjogitukia mohoro thengio muno nindu wogu wakorwo kinyitanira na ithuĩ hwaini wa umuthi nginyagia muthenya ungi ritwa riakwa no wahuwa Kamau nake mutauri witu na njira ya ciko oikene ta Pressure wa Wanjiko gia no tukumwega thengio muno nindu wa guthie na mbere na kunyitanira na ceceni hurani ya Gikuyu TV marĩtwa makwa ni Mũirũri John Mo na ũngĩenda kwanĩra metha itũ ya mohoro ya Gikuyu TV no tũtũmĩre ndũmĩrĩri kũgerera kĩbũgũ 721 8 9 kĩbũgũ 3 1 1 gena maitha mega bye bye.